Ndio. Ina. Raure. Gakurure. Nikona tiori kidogo. Gakuru. Yes. Ndio. You see what happened is rimwe na magira maturutaga ri ni woya arutha wina ivata na neneri nikio makoro me hau a uthikire aga uthikiriria kamura mundu ndenda guthira kiundu muna ni mundu ngonie muno ndina ivata binabs nitangihingio ni mundu ngitari honie kyo nie kiumbe yes wakirwo ni ukiheo rutha yes kana rimwe kaimwo weke uria wikaga warakara tondu rakirutira wira kambuni ya muhiriga wakwanyu Tia bare cianyu pana ona gutie mundu wanyu wetainwo no tongoria kundu kungu Gakurure akiruta wira kambuni imwe igweta no gathiete kambatiririo kidogo ngekia kwe gukinya junior management niga karagi progress wega ne kamu supervisor yes kambuni imwe ikuagira andu tumirigo yes ne karakiriga guthie hiciara riu maundu mau marutha mandiragwo na munene na HR no office ya HR yes ona pamoja na tukihura yes akihurio kagwa nindirenda muhethi kuigire yes ne turathie gwiteka cira neguo wa mugunda yes kare tiria Saturday na Friday kara kiurio what would you want to get the off or for arauga oli ni mari mama wa oi na ndaguranire na ndari ciana ni ukarora Gakururu no roraga mama we uyu man solo yes na arakiuga riu ri ene ifatira gutwara mama we ucio kijavi thibitari yes na appointment yake ya rigitari yes that is quite in order na management arakiuga atiriri well that is understandable again you know I understand where you are coming from sometimes people become pillars in their family and that is a job you don't ask for sometimes you take up a role that you never asked for. So basically what we'll do when did you say you're taking him if it is Thursday then I think you can even be off from Wednesday so that you can prepare. Umesema unamuendea wapi? Ni Sagi. Sagi ni wapi? Ni huko Nyandarua. That's far. So basically we'll give you from Wednesday. You just need to sign the leave form and then you'll be back by when? Monday. Oh, Monday is okay. Sawa. Naraiho ria yorutha. Yes. As the script was, ni mama yaratwara ke thibitari ya appointment ya legitari Gakuru. Yes. Jonathan Gakuru. Etago Jonathan. Yes. Kubere. That was an excuse ya kugia ihinda na kanya. Ogu atire mama karatwara thibitari. Ulisikia wapi? Ona utire mama utari ciana ici muigana. Ogu era story. Yes. Gakuru Jonathan ri karabangite here ndikenda kwenderia guoya buropa. Na nigetha gakaga aretha narrative ya kuheo rutha ki wira-ini atige arisavu wira na thie mwago ai fagite na goka harurukie kianda kianda kia Mombatha ni kuri kaundu kau ka gwitikirika ningĩ twarĩte mũndũ kĩanda rĩ nĩ agũraga guoya ũcio na nĩonaga that thought was very well counted very na nĩ he koritũ mũkuĩte nako Jonathan rĩ no kabukire SGR nyamũ ĩtagwo VIP matigũkuĩrwo kwa andũ maroranaga na ndiraigua kwanja SGR nĩ marahire makũmbĩ merũ mena mo luxury mangiri 12 maundu macio nĩ maraihũra kwa rĩu nĩ mangu 12 na ndiye kũraikarwo atĩa mũndũ angĩenda gũikara family ng'ima tondũ nĩ tarĩ o gĩtĩ mũndũ gĩake no ko nĩ megũcenjia I don't know tondũ gwĩka ũguo nĩguo andũ maraikara no kũgĩa inegene mũno andũ makĩaranĩria Brady oi hakuana atĩa
Ha hena warie. Ega kurure. Karaki buku tikitisi. Igere. Cia VIP. Akena mundu wake. Yes. Wewe uthina mugithio wa express. Ati kwenda wa extra wa intercounty. Wakuruga stage ciothe. Ucio ni murugami muno. Karaki ukoma thano imotha ma SGR. Eiga matha na ukira ndege. Iyo tha cia kinya ne ahinga murango. And they never do a boarding call. No na ndege in airport. Before they close the doors, kwe mundu taigite ni meka kindu gitawa boarding call. And if it is probably only hit the first class, they give you a call. Or the first class Duthi. Ula kuinene kuatiga. First class no mama tirie sira. Undu mukire hite mita ni. Nuragio saa. Uko mbali wapi mheshimiwa? Niko hapa security check. Tukupatia dakika ngapi? Kama 15. We have just finished boarding. We just know how to explain to the people. We're experiencing a slight delay. We should be the taxiway in the next 10 minutes. So we ask for your patience kindly, please. Do you know first class? Yes. Mogithi dori. Mogithi tha cia kinya ne cia kinya. SGR ona etho atia uyu wendekithitio gutuika wa asiri. Mutua. Riria ri gavana ri ni aingiire mugithi ucio akiuma nja kuoya thimu mirango ikihingwo na agitigwo na mugithi ugithie na mirigo yake igithie na security ya tukara ukatene akuru na mukihi. Yes. Itu gake. Wewe umbanginya cio kemao. Akera riu nonga ukiri wagithie na mutambo. Ndakwire ngakuonia miago. Yogotha thiine. Yes. Wandu to kuingira. Yes. Mirigo hana iguru the stock. Yes. Na mundu oyegite giake. Iyo. Meteire uri othiurukagia ke. To juice. Ina tu. Agiuke. Na tukatu mugithi riu ndwendagia kuma na iyo waje kuenderia mutitu ukireba ni ukinyi ukiuga ni urefe ni mukinyire miritini aikara hau na bebe yake. Yes, get the first class we eno ikora na ite ithatu aside. Yes, we igire na ithatu. Yes, maikarete oro hau ri yona thani na bebe yake ri maigire maguru iguru guo ri makia na sweet nothings ri mwana gite giareka atia aroka. Yes, no and behold Jonathan ni akirora ri ni mundu uci wake woi yagithukia munene aroka munene ingirora ndegukariria arekira headphone na mugithi urakura. Yes. Kaina tukari wone ke Jonathan gatararia akira ni acenjia you play down cheza chini takwambia oi. Yes. Jonathan arakinya handu munene arathie riu washroom to mugithi ni ugicire. Yes. Aisha karamuria Jonathan. Yes, sir. I had to take a few hours to decide whether it is you because you looked familiar. But now that I have had another view from the washroom, I can confirm it's you. Is that your uncle? No, you know. See my cousin. This cousin, she also calls my uncle. Oh, that's how you hold your cousin. You see, she has had some little stress for a while. So I was trying to make her comfortable. Your cousin is very scantily dressed in your presence. Nakuaga hivyo. You see, she is a fashionable. So let me engage your cousin, msichana. How is your uncle doing? This uncle? The uncle you have in common. You see, she's not very aware. We don't like to shock the family, so we don't tell her much.
We don't tell much about it. Aluga mamoria we go to ni jau. No, stop conversing in your dialect. I think I get it. Oh, this train, I was not sure this train has a stopover at Kijabe. The doctor, she said that because of the demonstration we see next week. Akiwa meritini re. Nadhani re. Gatinaga ihinda rega. Kiada. No, that can be a very long journey. Very long. Aigwe mathaa mana tare thiko inya. No, jukere njira. Uwe kukoke ni ugwetha babi. Yeah, you must be very affectionate with your cousin, Jonathan. No, it's the way we were brought up. Go jukera emari. Yo hiesania. Akire wa express. You are a show cause. Agitaririo kira kira tumire henia ke. Henia mumwandiki. Yes. Stay ake kiada ne ko haraka na mo. Ni amira gia na thiko igiri. Are umesa ade. Au me the following day. Pole sana ndugu. Ndugu Jonathan. Na mtu wako. And your foiled holiday. Hiyo nayo imeharibika. Reure. Politics. Siasa. Yes. Wanajiangalilia pale weekend kidogo. Kuna nikiwa nimeteka break kidogo najiangalilia. Nikaona Sultani akatagaza akasema kwa uhafifu wangu wa kihela. Ali Hassan Joho. Mimi hela sina mingi. Mimi nang'ang'ana tu. Zangu bilioni 2.6. Ona kiada no mauga no kugeria. Nang'ang'ana. Ya kuya tugumanya. Thutha kuwethera ciana mutu na ki. Na kuri hafithi na andu. Na guthoma ukuru-ini. Yes, na guthoma ukuru-ini. Na gweka kamwa kwa grade itendeka muno akiuga geria ringi wata muini wa rwimbo. Yes. Geria ringi na agicoka akiwathoma na ni athondekete budget yake ucio athomete mutongu. Yes. Na araugire thaci Harvard araugire inde gimakimwita ri makamwita Dr. Ali Hassan Joho. Mimi nenda kwa waziri mimi masuti navaa masuti. Yes. Ndigwira akirika motho akimeke bandio horo cio haha. Yes. Akiuga ati riu Joho riu gigithomo riu mege kiro-ini kimwe na kiretu murungi. Yes. Andu re mathomeire Harvard. Kiretu murungi is a Harvard material. Yes. And of course I'm a good friend. Ule wa commandments lakini sisi ile commandments za maandiko. Nani Mutha? Yes. Ni jina tu akona ule wa maandiko. Isi unajua alitafunwa kidogo. Kwa usahu. Yes. Ni kama yuko kwenye baridi ya kisiasa. Yes. Kwa usahu. Kwa sahi. Because he is a shrewd guy. He knows how to wade the tides. Yes. Kana agetie gitegia sekijeni to ni mara kianyeririe secretary general wake ama. Ni maranyeririe kireo. Kerio fato ni arenyerire ri. Kemweta Kerio fa. Is Cleophas. Cleophas Malala. Eta Kerio fa na Gikuyu. Aya ndigo cia muthani agwetia kiu. Alo ni aguthiete kuona riu. Mundu ria agwete kwirukio ni baruri. Ni aguthiete kumwona kuria Capitol Hill. Wanaigwa ndagweta ku mundu ria weigweta wabici rugongo ruu ri. Si mwingine bali ni nani? Ni Raila Amolo Odinga. Tinga wodia lego. Raila Amolo Odinga. Uria werega kuoerwa andu maigana ona thutha uyu.
Na yakuoerwo wangi. Yes. Give it up to him. Natuanaria, we've been talking about Baba here for the years we have been here. Atoka uga modochi ori. You cannot quite write him off. Asa. Yes. Guoka ni utetino wa bururi uyu ri. You can't ignore him. Na hiyo na vileja. Ewe tagane na wire. Modochi ori. Eto gwete ne muru. Atugero ne muru. Na ngia twaikara tukauga atiriri mundu timwe. Mundu timwega. Timwega. No tuikarete hau na nyina agachagu ari. Practicality atiriri. Aikoka undu aka wani 141 shilling ire. Ni akanyita barure. Yauye ni akanyita barure. Ngitheri turara duite gura mitego. Luka maderi. Yaki aire gitegura mitego. Tondu mundu ucio ri eka mundu ari nguna. Tondu riri ai kwa kaura kaura ke gari. Kaura uga ni ke gari. Tutigithire la mari mu. Kekira nyina wa chagua mundu uyu. Timuru go kwera go. Na maundu mo ke gwa turanyita. Turanyita na. Una ke ga MK ire. Ya kigure gwetocho. Arakiuga mwethe. Akimurie kunenda aje. No joyo de mwenda waku. You see, ogeririkana na timu yaka meige mithiru. Yes. Ni tamu ino ya muico ya retired president Uhuru Kenyatta ri. Yes. Wabici ya Capitol Hill was very busy. Very busy. After the handshake. Yes. Andu ni mathia kuona makaumo mahano kaundu we. Ilikuwa girega step up transformer, ka substation. We just might be returning there. Iti maikimakia mbere ri. Kama si gari. Ejito 7 Fox. 7 Fox. Yes. Ikimakia mbere ri. Une shirageire ga distribution station. Capitol Hill kidogo. Leo mundu renda drop ri. Mundu urenda kuguitherio mwaki na gwikirirwo ti ni arorio arie na Raila mundu ucio uiguria form uguitherio mwaki. Yes. Na kule ya mekuitherio 3 face na gutire gia kurugwo raini. Mundu ni athie uria kureta no mari na maritwa. Yeah, never kinyeze kuo. Of course, I saw his post. Akiuga is of course the national dialogue. Na akiuga goti kuhuthirwo pana ndo handu haria arabatarwo sajari. Kuria is also witty with his words. And I can only imagine. Rĩrĩa merega gũcemania na Tinga Wodia Lego in public. Atigĩirwo biro ya thamaki kuria kwao Café. Lipa hiyo Kuria. Wewe huko kwa serikali. Kwa minofu. Kwa minofu. Mimi hapa naweza lipa. Wewe ndiye tako. Yaani mabia ni kwa area. Mabia ni Kuria. Mabia ni Kuria. Kuria gani? Moses. Wewe gani ujui Moses wewe kwa nini hizi unakuwa hizi gani wewe? Unajua ni vizuri utupatie majina yote. Stima tunaangusia watu na majina ya kitambulisho. Yalikuwa waziri. Wewe alikuwa waziri tuzuzi. Sasa mmefukulia nani? Kalona akilipke wako ngezi. Sasa mmefukulia badi. Bali huko kwa pesa sahihi. Wewe nakuuliza. Wewe sahihi ni waziri. Nilikuwa. Sasa hapo ndio title. Kwa hivyo ni forma. Wewe fanya hivi, wewe academic. Ingia pia inaodiga. Baba mwambie wasugui yako hapa nataka kugene. Nani rafiki yake? Nani rafiki yake wa kitabu? Tumepiga rafiki naye. Na naelewa hiki sisi tulimwambia. Wewe mwambie wasugui yako hapa. Na hata sijapewa chai jameni. Jameni. Wewe sema tu jameni hapo. Unataka nini? Unajua baba tutakanga kumpelekea story mingi.
Ni useme ile kitu nataka tumwambie ajue kama utaingia. Sasa wewe unajua ile mambo inaendelea sasa. Unauliza nataka nini? Wewe ndio nani hapa? Unauliza hivyo na ulikuwa umesema baba anabeba na urban. Si ulisema baba atawekwa kwa wulubaro. Sasa wewe umeletwa na wulubaro yako hapa. Sasa hiyo ndugu yangu tukianza kuongea hiyo maana tutasaidiana kweli jameni. Jameni tutasaidiana jameni. Mimi nauliza tu kweli kama mtu ambaye nauliza. Mkifukia watu hivyo naanza bado mjakonfirmiwa. Hebu leta majina yako bila kupiga kelele mingi. Umesema Kuria. Majina yote. Odhiambo apenji. Ikineno anjaduong man nyinga mar Moses. Nyinga Moses Kuria. Kuria. Usago kwenyu ni wapi wewe? Gatoto. Ni wa chama gani? Sasa kweli nitakuwa chama gani ingine? Siniko tu hizi ya urubaro sasa. Mlikubali niingie. Sasa tukiongelea kwa gate. Najua watu wako hapa hiyo wanajua mimi Vasili. Ni vile hadi kaji vilianguka kidogo. Haya basi. Unataka kiti gani? Sasa zitaongea na ule kwa maneno. Basi ingia na usikae. Tuko na line kubwa. Ile line iko hapa ni kubwa. Ukae na dakika 5 hakuna kukunywa chai. Haya. Mwana mpotevu. Kuria. Anakuja sasa. Na mawingu ilitanda. Unasema mawingu biasa. Sasa nimekuinamishia. Najua wewe ni moto lakini leo nimejua wewe ni radi. Yaani tunatolewa na unaingia ndani. Yaani tunaambiwa tukusonga. Na hata wewe unahitaji kiti moja unapewa kadhaa. Tunainuliwa kadhaa. Wewe unataka namna gani? Sasa sababu sasa mimi niko busy. Sasa hii niko waiting na yo. Kwa simu na ngoja mbadi. Niko na ngoja bandai. Sasa wewe unataka sasa mimi kulikuwa na muhuu napelekwa Ukraine. Unajua sasa hiyo. Yoni kama kunipeana. Sasa hiyo kupelekwa Ukraine jameni. Jali, Ukraine iko sawa. Taenda ukae kampuni mzuri na wale askari sisi natuma. Fanya jali sisi shanga. Sasa jameni, si munipeleke hata kama ni German. Sasa Germany tushapeleka mtu. Sababu mimi nimepewa Europe. Europe niko na vacancy. Lakini tayari nimejaza. Na Angola. Achagua. Baba huyo mtu anasumbua. Baba nafunga mlango. Funga mlango pale. Ndio pin. Tugo bwana uchezo. Baba najua waziri. Vizuri umeongea nao ameniweka sana hapo hivi. Karibu anipige. Karibu hata nikule kofi. Na hata nimeangalia zao sio hati majenisi. Sasa nataka kuapply stima kidogo, nasikia huku sasa ndio kwa power. Nikuwa keshukero ya dhitima. Nasikia sasa stima zikitoka kiambele zina naguka hapa. Sasa nataka zilive. Sasa wacha niangalie.
Unataka ile ya mijini au unataka lerek? Nirudisha kesha hivi. Sasa lerek jamani lerek. Ile bagi hapo mimi ningelia. Wewe kilna list na lerek. Kilna list rule of electrification. Kilna list hiyo ba. Sasa ile nabaki ni lerek. Kama ile stima umeme mashinani. Kama wewe utakubali umeme pamoja. Kama unakumbuka umeme pamoja. Tashikanisha nyinyi kadhaa. Mimi hapa kitole nipatie tu 3 vesi. Kana muda ni yao oile hiyo. Mwaki. Kwanza yako nasikia yako hapana drop. Yako nasikia walingoa mpaka vikingi. Akonya ilo ginya laini. Laini la ikingi. Walingoa mpaka vikingi. Sasa hiyo unajua sasa vikingi hakuna. Walimema mpaka transformer. Yako ni application kubwa. Mshikane umeme pamoja. Au ulete application na picha ya passport. Na pini ya tax clearance certificate. Sasa jamani mimi nilikuwa nimeapply na nikapatiwa. Mimi sio customer mzee, majuzi 50 old client. Ya siasa bebe. Meta JC4 self-help group. JC4 self-help. Yes. Oh, Ndio. Mejes yene nyitanite. Igathie karia na mu MC wao. Metekirio haria ruini gataracaini ri. Mamenyo ria mari thukumagira handu hau. Yes. Na moka na idea ari ri. Tondu ku itura ria kwao gutire chaos ri. To mekuria wahe tukademu ya fethi ugithi kuria kweja kwa miruka ya kamba side. Netheini. Kou netheini. Yes. Riu makira MC wakwa atiri. Ungetekirio ithio muhe cia andu a gukugia gari. Wetekirie tuige guku kwi ngari nya iria ciuka kundu kuriku guku. Ungeciregia na igana nona mau ni mana. Ningi cioke riu cigucie ke. Cigucie ingi. Na tuthondeke wira. Na tucoke riu tuthondekere nginya jesi ya nduthi tumathambagiria haha. Tumarihagira. Raithi. Nduthi na kuone nacio ni nyingi kundu kou. Oh yes. Nere ciria rega. Yes. At least ona magakiono kanyamu. MC aramakira ka makeshift shed. Yes. No MC they thrive on sheds. MC no ginya ke shed. MC oyekota ni shed ndungiona ta uri undu ureka. Ona ngithondekera andu bara. Iria ci rungu rwa wodi. Na gwaka shed handu. Ndeko ritwa riaku wega. Na wenda wega wikire ritwa riaku na ria gavana. Riaku na ria gavana tondu ngia wikira ria gavana ri. Nake ni ugwitira ki? Ni ugwitira gakonia ga githi. Ni ukunyitira gitambaya. So MCs struggle for visibility. They struggle. Yes. Ngadi ukina matikire kigenda kiu kinene. Matire kinene. Batihana abuge. And you know the ironical thing is, only makona touch na andu gukira aria mekigina kinene. They are very accessible. Yes. And ukora MCA rathurio the other day. Ario hau erio iriku. Ario hau area gwake. Ni dia reaka. MC athia gucomoka gwake rucinde. Yes. Getini agacemania na andu. Munene. Ni nyonire mutoka ndamenya ndumite. Yes. Nyina mangi akirio kuo. Tagwa tutikuingia tutikũrĩte ki. Roboti. MC arake makira ki. Shedi. Na shedi. They have been doing all right. Ona utuka gari ya mathamba yari. Ni cia andu mamakonie.
o akou yes marauga mwanake uria ni wang'ania na handu ha mathie makaia andu na guku ri reke mbika bucie gatia reke mbika gwithambirio haria na muno mathambagia mbika ngari cia mirigo na nduthi ne macikete to ne mathambagia wega yes uguo ni mararuta wira mwega yes na ore uri kaigai ri to ni ko acia manika Jesse 4 ri no mani wairi mareu yes andu karase mani na a work related incidents you see kwando ya metako bikers yes yeah mathia na nduthiria nene ta DJ eta kwatia ala no wa haria crave roasters yes DJ Styles ni marige kundi kiao kia Bikers Association na matithia na nduthi nini abana iyo ni nduthi nene ni kanu igwa tuthiwa highway ni especially thika ro igwa no gakaga ndungikona ri in a flash of a few seconds and they do those road trips they look very exciting I would not do them myself na stuba kidogo tutito tuthiagia thibidi ya magana mau matatu na neto kinyagia so they do those bike road trips kaigwa kinya ni mokiro muthi makira no muthi ri tukwaruruka na nyukie tuthie timau tugarurukire haria junction ya Isiuru tucokere ha Meru igireire Subuiga na tugucoka kuri radio kundu kuriku guku yes and they will do it marai koro meerie riku meerie yo marakia na tondu anake me hahari na onokia what do you call these people matinda guys tap content creators yes ni marai keri muno ne kawa cio beside the river tondu Meru ini hau gatara zaidi ndiro na kawa cio hari gatara na gutige sai gitari handu ta hau yes autua kuna kona oe karimari mako hau yes na ugekirwo kabau ga kaosh handu he kanyaigi baraki athiri simnaweza kutuoshezi msioshe sana just a touch up mtoe tu matope ya oerutu ndoro alauga hizo tunaosaga vizuri sana na hizo senyu ni kumbwa Mero this is a Kawasaki this is the BMW this is the Harley-Davidson hizo ndio ni brand cia Duthi ni cia kawaida tijengeshenge pana sinari titaiga ati TVS tito gaka na gaita kuringana uria karahurwo re aba tikaputeini kare kiore thiga tita wale kahora no yuthaira dynamo isi re nduthi cia gekiro nduthi ya wona cina mamondo guku miena ona arumi no igwa abo kaiwa yes marakia sa hizi tunangarisha tena sawa kila mtu atashika moja tuachapie fast todeja bainya ni wapi mmesema isuguzwe na maji hapa kwa radiator no eduthiria siririeta yes cia kawaida itikoriirieta asa zihoragio ni ruhuho na kuhomokio cedini na nikio igwa nduthi ya kawaida ringi thikura ihuro igwa igambite na ndirathi kaigwa no hiyo ile no abio mehomo kia lewi sikithia ogotonde it has a cooling system that is very very effective yes tigiro nduthi na jesi no rauga enywe gacai ka hoteli ke hau hakuhi o maithondeka na tu GoPro ni mari tu kamera twitago GoPro muhagira helmet ni na nduthi-ini ni tio moya video cia kwendia guoya nacio yes maka document that trip aithie hau kaiga iri toma ya thambia nduthi kaiga ikandikitwo ni mundu nduthi-ini yake gagibutwo ni kumiharagania aikurumana na nduthi yes kabu atiri riu ni tuthambia iari tungiamba kuogokia ici ngetha iria cingire irima aria macithambagiria tondu matigairwo nginya macabi mario hau arauga nduthi ndingendiga yes araingira nduthi ho etagwo Kawasaki yes Kawasaki gweka nginya milioni igiri tuthi kamwe
very powerful bikes. Sisi wana igithie na Valentino Rossi. Yes. Caprossi. Maina magana cio kuona ta iruria hutia ke. Rai kuhutia thi. Yes. Arabu atrire ke jokie. Jokie ici. Yes. Arame ke riwa kabo. Arakena. Arahura thia arabu ai inda. Ici riu nicio nyamu. Ni waigua kagucia. Aka uthangia. Ndoe nduthi kiraci gikoragwo guoko-ini. Yes. Kamboka ukagucia kiraci. Oya kirangia. Wacoka rekia kiraci kahora. Wikira tuguta. Yes. Arariga niwe no tiende yo hagirwo kiriti. Yakuwa bata. Tiere ndereva ohagirwo ngurwe wega yakirwo matamu kanua akamenyita ta mwana. Haigai kamehe irori kuringana aira aya ngiru maruta aira no hau na jesi ya jambere uka hau story ri I witnesses marauga matingihota kuri correct uria nduthi raumi omara azokire kuigua kaigai ri kono kilomita 3 ye tiranetie na marutu gakiriraga tolo kame utu kraigwe nyamuroi andu aria marare migunda kienda marauga atiriri nduthi yo ndiragera mai thiini irare ya bon ni undu wa kinetic how do you understand kindu gito kinetic motion na inertia a body in motion shall remain so unless Newton's law of motion acted upon by an external na leo nduthia ke kuguthura guo wenyitagira na hinya na wenyitira ko wenyitire ru maguta ukamagucia make ikomboka inainua ale mawe iragira mae iguru taboti Duthi todi dramio ende kwa gurumo ni adrari iyo ne take keu tondo ke to Kuhenia maitho ndirakiri ndirari woka kwageira macuba guku ndajigeire mboti kora onda muya ndemu ya fethi lewe no yagethi ni aruwiri na ndramenya ni atengera tondu he miti hau itara nyingi muno nyoni irombukire cio ona ngengera riraga nirambire gukira ni kumaka tutiiriga murara moto ucio guku magina kianda giki na ni kundu uko gwikireire kaigai kararugamiririo ni marutu na riu swamp itombo ya gatuthika ikaigirite ki itombo ya ini yes kwa bahati gatina kigurara no riu kwarumirirwo riu arai kone jesi iriku yake aigai we handu ndiramenya auga gai twea kiarurukite muno kaigai arathire na ruwi nyamu yo ne gothie athie baba igai karakiro nduthi na naingira mai ndingi agwicio magana mau matatu ngimana matatu makumithondeka mukongu wow uthio na ni warai magana matatu uko ai uria mweka riu wira ucio ndimuteithagite kumuria nginya igakaba
Gakabanda. Andå aitå ra marauga matirä mona kä ndå kä na må kå rä re wa Na muraramo. yes mauga atä rä ina marä a kå ingä ra rå ä Ĩrageraga rĩera-inĩ. matirä kä ndå gä thiaga na rå ä å Ona thamaki itithiaga ũguo. Kaigai. auga matatå warai arai raibu matatå ngai Gacingoro atĩa? oi kaika nduthi ĩmwe na ti ya biacara Mugema nĩ mũrugi wa njohi. yes upika tembo zile wale wa mnazi wale Nĩ mũmĩkimi. yale kä ndå gä tao rä rä bistro Rĩu nĩ ndĩkĩonaga some high end even gũkũ ũguo mĩta-inĩ, but I think you see idea rä rä rĩtwa rĩu bistro rĩ kå kũngĩ nĩ gwä kä rä rwo rä kagä rä rwo because there are bistros yes bistros they stock and almost make their own beer yes ũgakorwo na kũu gũtikoragwo atĩ njohi yake ya cuba yes ĩkoragwo rĩu nĩ ũgatahĩrio yes nyamũ nĩo marahagĩra. rĩu kabũgua has is equivalent of a bistro no ya ĩkimaa Mũcema yes nĩ mwega. na wake nĩ mwende tondũ kũringana na arĩa maugĩraga rĩ nĩ maugaga Ndaũhĩkaga. unajua sasa mũcema naguo menyekanaga na kũhĩa gwake tondũ no mwaka ũrĩkie yes ũngĩaga kũrĩkia naguo nĩ ũgiaga andũ akĩrũngũrĩra yes ũguo wa kabũguo ndahĩkaga. he has been in this for a while nĩ ahũndũraga customer kamũra nĩ ũgoka aramithi kwa ihinda rĩrĩ ti nginyu na niĩ ndingĩkũrĩa kĩndũ kĩa mũthemba ũrĩkũ ũcio kama hapana mũgoka aramithi. yes ũguo kũngĩtua kũheanwo marũa rĩ yes harĩ arĩa magekinyanĩire ikĩro yagua we no ahĩtũke vetting. well never mind nyamũ yo ndĩkĩhĩa uniform rĩ it has a lot of factors there is weather, environmental chemical reaction yes No kabũguo no aheo ISO. no aheo ISO with a plus or minus something yes nĩ akĩgĩte thabarĩ ya gũthiĩ kũrĩa mĩtĩ mĩingĩ mũgũnda matũraga marũagĩrĩra Mĩtĩ mĩingĩ ya Naikuru. Mũtaita mĩtĩ mĩingĩ arakiuga nĩ gũkorwo enja kiumia kĩgima na agĩtiga ndĩrĩgĩtĩra mwanake wake bistro yes kĩganda gĩtingĩtigwo ũguo the brew bistro yes aramwĩra ĩno nĩ aramithi ĩrĩa nayo ũgĩkinya Saturday ũrĩgĩta atĩa ĩkorwo ĩrutĩtwo nekagĩrwo ĩno ndekĩrwo mũthĩ ĩyo nĩ gũkorwo ndeka atĩa ndacoka yes Turn right toward Lumumba Drive. rĩu problem ĩrokeire rĩ he sits back na he andũ mokire kũgĩra tondũ nĩ mambukĩte nĩwe nĩ mbukagwo ya kabũgua nĩ mokĩte kũgĩra na makĩra mũtumia atĩrĩrĩ ithuĩ tũtirĩ na mbeca thimũ-inĩ mbeca ici rĩ nĩwe tũgwĩka atĩa nĩwe tũgũtigĩra ciĩ baribari yake ĩrĩhagwo upon collection upon tasting nĩ aheanaga kĩndũ gĩtagwo rĩrĩ guarantees auga Kabũgua's Bistro the name is the guarantee yes nĩ wambe warithika ũgakũnjũ ũkaigĩrĩra na ũgakua kĩrĩa ũreka atĩa ũgakua mũrigo waku yes rĩu problem ĩrokeire rĩrĩ arauga mũka wake mena mũrũwe rĩ menda kũmũgarũrĩra thirikari nĩkĩ mataneanire mũrigo you see he mbeca atũra etagio nĩ mũtumia wake na tũrauga eterere kwagĩre rĩu mũtumia nake akũnjũrwo mbeca ici ciragĩrirwo cia mũcema rĩ he utilized them on that need mũtumia nĩwe wanengerirwo mbeca marĩhire kaci yes nake akĩmenya mabata make
Nimekwamba kuhinga. Yes. Bistro ya Perugamia production. Muratina. Kafu waitha wendo. Nĩ ũkũririkana nĩtweranĩire ndarama cia kwaya. Andũ acio moka moya kĩrĩa maroire manembeca rĩ ndĩrathire ũkũ o karatina ndĩramoera kĩ ndarama niĩ ndigũtũra njũragio na ndũragwo kĩndũ tweranĩire twegire atĩa tweranĩire rĩu itũ icio kwa ihinda rĩci moko-inĩ marĩa magĩrĩ na tondũ ona ndiramu ingĩtĩraigua tondũ ndigĩtonyaga kũu wagĩrwo nĩwe ũtonyaga rĩ nĩaranjĩra ndiramu kũu citiraheka ũhoro rĩ nĩ ũgũcokia na icio mũkũrũ wake rĩ nĩokĩte kũria nĩkĩ thĩna tondũ nĩkarutire bunjo mũno mbeca ciatuĩka nĩ ndĩe arakĩra nyina wawe werũ rĩ nĩwe rĩu ũrenda kuoya mũcĩgi wa mũciĩ ahagũre nginya ndacimi yakwa nĩ ũreka atĩa yakiumire ndarama rĩ ũtũthiĩte ndĩrakwĩra ciothe irio ya gũciroretio maũndũ-inĩ make cingĩkĩgũra ndarama atĩa mĩtũngi ĩtatũ ndarama igĩrĩ na rĩkohe ngita and you know there is an age where your wife gets to makanyita rĩu na mami wanyu you have no say Mako overpower. Ero kabugwa tondu ni ngũwĩri ũgũthio ũrinde ngĩ ũmenye ũrĩa ũgwĩka atĩa ũgũcokia mbia mũtikũrũĩra hakiugo ngiri anga cigana pana wĩ mũndũ wa kũruta mbara nĩ ũndũ wa ngiri kenda ona ndĩrarakaririo nĩ rĩrĩ ndarama icio ti niĩ nderanĩire nũ wĩranĩire na niĩ ndirakaragio nĩ rwĩmbo rũtarĩ ndarama mũtumia nĩ wendete ndarama yes rĩu ahe rwĩmbo rũtikinyaga tondũ ndarama nĩ ngũrũ aicia kũrihariha neti akabogu akauga ati gũikaru wega akamura arĩe mũri biacara yake atĩa yagĩre yes ona agĩtwara ndarama icio kũu atwarire rĩ nĩameire mbeca icio ciendio kĩ mbeca ndĩandĩkagwo rĩtwa mbeca nĩ mbeca akiuga tũkoragwo na rumu ya cindwe gũkũ kaĩ ningĩ mbeca citu ciaga gũtuĩka pepo oya cia pepo ciagĩa moko make rĩu ti pepo kahũgua rĩenda kũmera atĩrĩrĩ matonya kũu rĩngĩ njũkĩ ciĩhithaga handũ nĩ ngũcumbucũra tondũ kũndũ kwa mũcema gũtiaga kĩ gũtingĩaga njũkĩ gũtingĩaga tondũ ũkĩ ũrĩa kũndũ ũrĩa kũu he is not happy arakũrithirio ndarama yes na mbia cia wĩra mbeca citũ rĩu irarumio kũrumio makene igũrũ rĩreo weire gĩcunjĩ nĩ igũrũ tondũ atũrĩte atĩrĩtie thirĩ wake ndarama